namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah. Ya ta vuya ya namuntlha of course ta hi khe hi lola hi Dr. Sithole lava hi nga ta hi khe hi va linka vhele na Mayengani the president, and then from there ta hi khe hi ya ka nkulukumba Floyd Shibambu. Yeah, and then amakume ta hi khe hi hetelela hi Blissbouy. Yeah, so siku ra of course ra the 5 September zangi swi ni hlamarisa ni zangi swi ni hlamarisa ni fike ni vona Dr. Sithole yi fika yi tsala e post hi lani nga vheta ni swi vona a ku boha murhangaphandha la, so hi road I now understand ku why ni za ni ya thiwa swa Mangovo. Hi nge zi ya ku ri kwalano i mani a nga thya Dr. Sithole ku Mangovo a ku ri Mayengani vhele laha vhele va kha va famba swin'we na Jambatani, so hi ngo i Mayengani in overall, so hi vhete hi swi twa kwalano ku boha Mayengani i ku na hava gomo. Okay. Vele gomo ku leri ra Mayengani mi nga mi swi na hosi ngombe Mr. Boots dya ku n'weta ku n'wi posta vhele image leyi vhele leyi tikomba ku yi editiwile and stuff like that, so a swi tiva ku munhu wa gomo ku va kha ku vuliwa Mayengani. Ya hi leswo hi further on indicated ni hava makhwiri, so swi vheta swi hlaya ku i bango Mayengani yes i na khwiri nyana, hi nga vula tani Jambatani a nga na khwiri, so hi vheta swona ku post leyi ya ka Mayengani. Okay ni hava marhengo a ri Mayengani na minenge hi nge vuli ku marhengo but yi petseke hi ndlela yin'wana a ni ti ku ni nga kuma ti-image na hi nge classify as marhengo but yi va yi na a certain shape loko hi khe hi cheka some of the images such as this one swi ni tekeli nyana vona swi kuma, but yeah as you can see yi va yi petsekele ku ya ndzeni yi ku not and a ni ti ku na swo swi nga swi kha swi vuriwa marhengo na mi nga ni pfuna kwalaho. Hi further on indicated na n'wina mi ni chingelaku mavula a xihundleni mi ku mara xiyisa lexi xi na body ya xava. Even then yi tivekela kwalano as you can see obviously ni nge fiki ni ku na compliment ni vana ese I'm not a female a swi ta fita loko ku ri a ku na analyst ya xisati yi kota ku analyze ku hi side ra yona and stuff like that. A ku murhangaphandha yi commentini na yo kwala nyimpi leyi yi on ya hisa leyo. So hi fike hi vona Mayengani the president exonflower comments here ya yi fika yi kombisa ku va ri hi n'wina Mangovo va penga. Which to me was a bit crazy. It's more like murhangaphandha yo teka xibamu yi ti duvula nenge yi ri va penga ku ri hi yona vhele yi nga tana viti leriwa together na sa Jambatani. Swi ni hlamarisa na vanhu va le ku hlekeni as you can see kwalaho. I think Dr. Sithole yi nga va yi responding again, let me try to see. Oh yeah, yi responding la yi ku va ni tolovele hi maseve ni kombela mi va bifa ku ri ya ta bitsulana guys ku ri the way leswi ka xona like energy it's as if ku yi nga humi beef like na ku ni swi vula ra vumbirhi ni twi na ku relaxiwe ngopfu like what if murhangaphandha yi to fika yi cancela beef ni twi na ku a ridze ho yi tshika kwala. And then vhele khe hi ya ka timhaka ta Floyd Shibambu mi nga ma hleketa vhele a khandla swa ti-consultation swi kha ku vutiseriwa vanhu if party va hi lava, so yeah ti-show tin'wana ni pfa ni vona vanhu van'wana va kha ku kombisa ku va swi lava van'wana va nga swi lavi, so a swi lehela nyana but in overall the previous day a fika kombisa ku hayi va submitini vhele the report. Today we presented Mayibuye consultation process and report to the Governor of Mayibuye Council of Elders, His Majesty Bryce Mkhulu, leswi of course a yi kombisa swona Floyd Shibambu, which means a yi la ku ya yetwa a decision la ku hi the panel ye ku ri panel ri yi decide ku yini ku Mayibuye ya ndliwa or a endliwi na like the political party and the stuff like that. Leswi ni overall a kha kombisa swona kwalano. However mahungu ya kona wona va ka la video clip nga zeni tata ku vulavula. So comrades, ladies and gentlemen, the people of South Africa, Africans in the continent and diaspora,
the progressive forces in all parts of the world. I have the honor on behalf of our foremothers and forefathers, on behalf of the people of South Africa, on behalf of the current and future generations, and by the grace of the Almighty God, to announce the formation of Africa Mayibuye movement as a political movement and political party. So the shortened version of Africa Mayibuye movement is not AMM. The shortened version of Africa Mayibuye movement is Mayibuye. As you have seen, as you have heard, sure Mayibuye se ya exista party. Yeah, she controversial swinene. A ndzi za na vula to tala sweswi. We can say ku ri hey Floyd Shibambu na yona very controversial. Matlele ya kona na loko na kwala ni nga koho kwala. Hi ngo vula le logo for now. I don't think it's a problem. So loko luni kha ni cheka maybe pay too much attention to the logos, but within sure you resemble EFF. Kumbe you hide design EFF no. I'm not sure. You know EFF mbona shungwana guys la. Yeah, let's go to EFF mtafika mbona shungwana. The logo leta lana. Nada vona le EFF in the circle. So yeah, EFF logo ina ngotisa la. On that side by side. Yeah, kusta all over nyana. Yeah, EFF as you can see kuna logo check out shona kushili. Kuna boko le rarantima vele recommend that spear reshinangsa hands and then we check shala ka Mayibuye spear le shikombo a henhla in a way like shikombetele henhla la ku tlhava ka FF xikombe hala hansi. So I'm to be fine no ka njani and then mjeko. I mean, like, is it the yeah, okay, I meant to say with the continent Africa hinkwako yi kona as you can see. And then hinkwako ti start kona ko xa EFF xi le henhla ka voko and then xa Mayibuye xi le henhla straight ka the logo. So so harez the very hard ku mi tsema ka Mayibuye loko mi nga ku loko Africa Mayibuye movement and stuff like that. It doesn't look exactly like the EFF. Similar. It doesn't even look similar. So you must go and see the logo of the EFF, and then you must look at this logo. You will see that they are different. I conceptualized the logo of the EFF then as to what it means. So I know there's a difference between the logo of the EFF and this one. Na swo tala swi kona ku ri ka page leyi you can go and check no vula swo tala na ti-manifesto like swi kona on his account Floyd Shibambu. This one ya 300k followers and stuff like that. Swo tala hi khe hi swi vona. Mina I'm still waiting to see swi endlisa ku yini. Yeah u nga vuli to tala ne. So previous mga mahleketa very I reporting very 3 September la vanhu into for now Blissbouy kha hlaseliwa hi risimu ra yena vele no ku da you know stuff like that. So rivi roma vele so mishi nga fashion hlamarisa I number ku loko ri mpela vana va ku aribi wa ri fikiri bad number ta so mishi lexi nga fashion hlamarisa ku swi loko maybe vanhu already anti as you can see just after a day na uma 48,000 views ri tirhile swinene ku hi ku huma ka ro. So anti vanhu kan cheka ti-comments ku na 500,000 comments as you can see loko kan ti cheka to tala like in overall swi ti komba ti ri positive. I mean like ku ha ku munhu a nga ku i xave vanhu va 500 va ta comment. So ni vona vanhu va ri karhi va commenta positively swi loko va tsakisini swinene la already kumbe mhaka ku ri national I don't know. Mina ni vona ri ku tirheni kahle risimu leriyani as exposed I general general mostly I think general mostly yona mfana tsonga general okay mina ni vona okay ya ni vona ri ku tirheni swinene as compared to or opposed to leswi kahle hate a yi ri karhi ri yi kuma. So I don't know. And stuff like that. So leswo guys yeah ngutwa yana xandla xa ngeza ni ngutwa ni ri na n'wina
a section a hi tiva leyi na ku rhandza ya ya swi nga ta za swi yi bayisa swa ti-copyright but a yi ri kahle swi kahle swinene a na ya ku na ku heta video vanhu mi ni hleketa ka buku na mahanyangasa wo tati cheko maybe a nga ha tsali swin'wana hi swona hi ku ti-streams xi bini swi vhevherile fika kombisa ku lexi ya Bliss wa tota a hi ntlambi xo va na ntoto wa ti-streams hi manyangasa I disagree with you loko ku ri himpela ti-streams ti le ku vulavuleni swi loko i va a kha a ba swona leswi vanhu swi va tsakisaka hi ku yini leswi swo numbers don't lie xi loko swi proven wrong xi le ku hupeni with good numbers hi manyangasi no I disagree manyangasi I disagree loko ri mpela a hupini swo ku vana va nga ta stream mi loko streaming swo ku hi vona vanhu va twa xibihe swo phela a hi fike hi languta na the generation ku a ri na ma-2K swi loko swa va tsakisa vona sweswi a swi ndlaku so ya hi nga swi analyze hi line ya ndzumba ni hi leswi loko ku rambuke za subscribe swi loko swi loko karhate mbe a ni hi fike hi vula ntiyiso tinambara ti le ku vulavula mi ni ku yini guys tinambara leti le ku vulavuleni ti ku wari mani ku zini ku ntakaneta swilo leswi nga swi vonakele hi sweswi ku wari swona xi fixa a million a ri hendzile leswo loko ri amukeza subscribe ta ku vona mi tleka subscribe